درود میفرستم با بینندگان بینیاد گرامی رادیو آزادی و ساعت به وقت پرگده هست و من بازم شالو گلخوجه در خدمت شما هستم با خبرهای تازه و سرخط موضوعی که در برنامه خبری 3 ساعت پس تقدیمتان خواهد گشت و فراموش نکنید ما همه شما رو منتظریم در پخش مستقیم. و حالا میبینیم که چی موضوعها داریم. مقامات در ولایت سوغد روز 28 апрел марги 3 нафари дигарро аз илтиёби шуш ё пневмония тасдиқ карданд. Як маврид дар шаҳри Хуҷанд ва 2 ҳолати дигар дар ноҳияи Зафаробод сабт шудааст. Сокинон дар бораи омори аз ин бештар суҳбат мекунанд. Акрам Аслонов, сардори хадамоти давлатии назорати соҳаи маориф дар вилояти Суғд ва мудири пешини идораи маорифи Хуҷанд рӯзи 27 апрел аз бемории илтиёби шуш вафтидааст. Ду ҳамкори ӯро ба карантин гирифтанд. در اداره معارف ولایت سوغد با رادیو آزادی گفتند که اصلونوفی 59 ساله هفته گذشته به سبب بیماری به کار نآمد و روز دوشنبه درگذشته است. فردوس بویمرودов رئیس بخش ایدئولوژیا در حکومت ظفرآباد ولایت سوغد در صحبت با رادیو آزادی خبری مرگ 2 نفر از التیاب شوش در این ناحیه را تاکید کرد. بویمرودов میگوید یک ساکن جماعت مهنت‌آباد 24 اپریل و یک ساکن شهرک ظفرآباد 27 اپریل از التیاب شوش افتیدند. خشوندان و نفرانی که با این بیماران ارتباط داشتند تحت کرانتین میباشند. در همین حال برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در فیسبوک نوشتند که برای یاری به بیمارستان نوحه ظفرآباد از بیمارستان شهر پنجکین دستگاه نفس‌دهی صنعی فرستاده شده است. مقامات تاجیکستان از جمله وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی کشور میگویند تا حال در میان ساکنان کشور گرفتاری به بیماری کرونا ویروس آشکار نشده است، ولی فوت پیهم ساکنان از التیاب شوش در بعضی شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد و ختلان و دوشنبه ساکنان را نگران کرده است. ضمن طبق اطلاع مسئولان ریاست تندرستی شهر دوشنبه تا امروز در پایتخت مرکزی طبی رقم 1 کلینیکای منصورов بیمارخانه سیراتی کودکانه و 2 بینای بیمارخانه استقلال کرانتین شده اساساً نفرانی را قبول میکنند که با طبیب بلند آورده می شوند و سر و صدای نیز هست که حالا این بیمارخانه ها نمی توانند بیماران را قبول کنند. همکاران ما برای آشنایی با وضع به نزد برخی از این شفاخانه ها رفتند و در جریان روز خواهیم دید که چه تفصیلات نوی پیدا می کنند و تا کجا این آوازه ها درست است. Росавиация охраны эълон кард ки фардо як ҳавопаймои ширкати Сибир бо хатсайри Душанбе Новосибирск ва 2 ҳавопаймои ширкати Уральские авиалинии тавассути хатсайри Душанбе Екатеринбург Сургут шаҳрвандони Русияро аз Тоҷикистон мебарад. Ин хабар баъзе аз муҳоҷирони тоҷики дармонда дар Русияро барои баргаштан ба ватан умедвор кард, вале сафорати Русия дар Тоҷикистон мегӯяд ки ин ҳавопаймо танҳо барои овардани шаҳрвандони Русия ба Душанбе парвоз мекунад, яъне онҳое ки дар вебсайти хадамоти давлатии Русия маълумотномаро пур карданд. ҳамин гуна сафорати Тоҷикистон дар Русия ба шаҳрвандон муроҷиат кардааст ва гуфтааст ки ин ҳавопаймо танҳо барои шаҳрвандони Русия аст. бо ин ҳам суоле ки зиёд аз сӯи муҷирон дода мешавад ин аст ки оё ин ҳавопаймоҳо аз Русия холӣ меоянд ва тоҷикистониҳое ки мехоҳанд аз Русия ба ватан баргарданд дар ин шароит бояд чӣ кор кунанд? кӯшиш мекунем дар барномаи хабарӣ ба ин пурсишҳо посух пайдо намоем. وزارت امور داخلی افغانستان خبر می‌دهد که امروز بر اثر بمبگذاری مرگطلبانه در نزدیکی شهر کابل کمش 3 نفر فوتیده 15 کس دیگر زخمی شدند. به قول وزارت مرگطلب مواد منفجره را در میان ازدیام مردمی منطقه ریشخور ناحیه چهارآسیاب ولایت کابل واقع در 11 کیلومتری شهر کابل فعال کرده است. طبق گزارش‌های رسیده در نزدیکی مکان بمبگذاری قرارگاه نیروهای امنیتی افغانستان جایگیر می‌باشند. تاکنون یگان نیروی در این کشور مسئولیت این بمبگذاری را که در ماه شریف رمضان به وقوع پیوست بر عهده نگرفته است. ماه‌های اخیر با کمک ایالات متحده آمریکا، حکومت افغانستان و طالبان افغان راه‌های ختم جنگ 18 ساله را بحث دارند. президенти Русия Владимир Путин бо ишора ба афзоиши сирояти коронавирус карантин ва ё ба истилоҳ гӯшанишиниро дар ин кишвар то 11 май тамдид кард. дирӯз ҳангоми суҳбат бо волиёни вилоятҳо Путин гуфт ки ҳоло дар Русия сирояти коронавирус ба авҷи худ нарасидааст. тибқи омори 28 апрел дар Русия расман 93558 нафар гирифтори коронавирус ва ё бемории COVID-19 буда, камаш 867 кас аз ин мараз вафот
карданд. дар оғоз Путин аз 28 март то 5 апрел карантин эълон карда буд. баъд он то 30 апрел дароз карда шуд. раҳбари Русия ба раҳбарони вилоятҳо машвара додааст ки то 5 май барномаҳои тадриҷии сабук кардани низоми гӯшанишинро матраҳ кунанд. бар пояи ваъдаи ҳукумати Русия дар ин давра маошҳои мардум пардохт карда мешаванд. бунёди хайрияи исломии закот дар Москва барои муҷирони корӣ, дастгирии маънавӣ ва кӯмаки башарӣ мерасонад. Рифат Исмоилов дар суҳбат бо хабаргузории РИА Новости гуфтааст, вобаста шудани бештари корхонаҳо, ширкатҳо ва сохтмонҳо бинобар эпидемияи коронавирус онҳо тасмим гирифтанд, ки ба муҳоҷирон ва хонаводаҳои онҳо, ки дар Москва ба сар мебаранд, ёрӣ расонанд. Ба қавли Исмоилов, феълан беш аз 500 оилаҳо аз Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон кӯмаки онҳоро, ки аз маводи ғизоӣ ва маҳсулоти ниёзи аввал иборат аст, дарёфт карданд. Исмоилов афзуд, бештари муҳоҷирон дар ҳолати афсурдагӣ қарор доранд, зеро аксарият наметавонанд пули иҷораи худро пардохт намоянд. бинобар ин бунёди хайрияи закот муҳоҷиронро аз лиҳози маънавӣ низ дастгирӣ мекунад. ба гуфтаи раҳбари бунёди мусулмонони Русия, аз ин пештар ба мардуми Сурияву Либия ва Бангладешу дигар кишварҳои мусулмонишин дасти ёрӣ дароз карданд, аммо ҳоло фурсате расидааст, ки мо ба вазъияти шаҳрвандони кишварҳои муштаракулманофеъ таваҷҷӯҳ намоем, ки дар бари мо кор ва зиндагӣ мекунанд. вале мутаассифона баъзе аз расонаҳо пайдо шудани гурӯҳҳои ғоратгаронро, ки даст ба аъмоли дуздӣ мезананд, ба муҳоҷирон иртибот медиҳанд, гуфтааст раҳбари ин бунёд. ҳамчунин ба қавли ӯ ин кӯмакҳо барои муҳоҷирон хеле муфид хоҳанд буд дар ин шабу рӯз ва раҳбари бунёди закот аз сафоратхонаҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон даъват кардааст, ки ба маъракаи кӯмакрасонӣ ба зодагони ин кишвар бо онҳо ҳамроҳ шаванд. дар ҳамин ҳол дар Москва як гурӯҳи фаъолон маъракаи кӯмак ба муҳоҷирони гирифтор ба бемории COVID-19 ро роҳандозӣ карданд. ин гурӯҳи ихтиёриён на танҳо риояи гӯшанишинии муҳоҷиронро назорат мекунанд, балки барояшон маводи ғизоии лозимаро низ мерасонанд. хуб, як маводе ҳам ҳаст дар ин бора, ки бо даст додани фурсат барои шумо пешниҳод хоҳем кард. ва бинандагони азиз, чанде аз мавзӯи дигарро мо дорем, ки дар барномаи хабарӣ мехоҳем бо шумо дар миён бигзорем. ба дасти сояти дигар дар пахши мустақим дар ҳамин ҷо дар Ozodivideo. ва агар шумо низ ҳар хабаре ва ё видеои ҷолибе доред, лутфан ба мо бифиристед бо рақами 420 724 056 681 дар Viber, WhatsApp ва Telegram. сипос, ки моро тамошо кардед. ба умеди ҳамкории бештар ва рӯзи бобарор дошта бошед.